Arista berpenyak kena jelang. Isodar senong, isodar senong iba karkerang. Badan hang ni mentan. Isong buram epi. Anta iba Gilbert. Sekretari jong senong. Bade perlok jong punya pulelang school mencuah. Hadian arpusa senam. Ya kedua i hakni kasih mentan. Bakalong kano kedapat jikiman yang banyak kedua epi. Aku belajar ikirang ba kinong kitkam jong kene ka soyong circle nadu iba Anthony pelai kijingran kene ka lebat mentah nangta ban perkhat bat kibai kirang ba kebran sijian jong aki bangam la jegertang aku belajar jiwai piwai bat ngangu yang pelai alam nanti yang i nadu menem step pengimi nayen ilawan sepok kitan jantahil senar tiang banai ke meeting sti banai di pensyai sti ipat ba bedon sito kesnong namtai nelayawan ban batch kena kesnong jengpi ayu yu blai baru darkat agelanti ke pengiat hadu bangna pangsuk hakni jakar digaji ku blai ke pakerpang galong sepi ipat ba anu kesnong jong kesnong Wellingkut. Kena senong ke bas. Wala benanam. Banyak kuat bawan poin kena senong. De senong uplai boleh lam ini mentah sini. Penyiman yu pecah kena senong. Menyakendu pi ke pardo persnam. Di belakang not. Ya ka VPP ya ka Voice of the People Party. Menpelong jelang hakni janmir. Nak yang di persen rabak jangi. Ila aku play kerpang pi. Wala dalim na bandon nang bati akan janmir. Mulai daong yang bahawa pipo yang tu kisdong bila berpeluang ke jalan semua ada ai yang jangan aku bilang ke pekerpang ya ki parado persnam ki badon hak tu kisdong batun juru na i Dr. Ricky Ajasengkon i balong ukertong jongi nak entah kini ke MP election ilaw yang rusiban da pilat sa Wellingkut na aku bilang lang ya ki parasnong parashaw ki badon ng kisdong Wellingkut pada apa ni Nangekam bapi belang not paniok ngeu ikai ke bangijon bangkren. Pas nak ini kira anut kiran ba belakang. Akan ni kejanmit. Suatu bapi belayo kecingsa katokan ni. Ba abang perkhat bang pet. Ya akan ni kejingwan jupi. Na suatu akan ni kejingwan jupi kandai tang bangan pet laut ni. Yang ni manu kita kibawan napor silong. Ya kita kinungalam juga PPP. Atau kita kiran ba ni kena Islamlan kitben ngai ngai ba piwan ngai piwan dak jemut banyo kajing syai banyo ngeu ka ka bangidan kam bankren ba pilat nang ngeru kena hunjut kamestian ni jampi nang kada pat ba bae pi kliwan lewan ndu ki khunret adu kilom kemi kilop pa kitmen kiklor kidon lang ni be semran lang ni ngai skam wana pilat nang ni Pinyo bertau temai, yang jemput kat temai, yang berkat pedang ke temai. Bat bikot yang mut, ban dan rakat bat Voice of the People Party, menyeterang bat ke parti jongi ban rapat yang kejing kela kebangi kuat berat menjah hak ri jongi minta. Hau pra. Saya sisian pat bat, nak kalian juga Voice of the People Party. Nak aku beli ya piwai. Pada songu pala jepi, bapi ami kumne. Teli kawai menjang ni wala kakim ka kamya napi keloi panjang hokeng jangan kami masngap yang je percaya ke jongi kandai ke basuk yang banjang haknya ke jaka balai ngong kumta kadau kalong bangang adi nuhikai ubahikai apa ka kamra kelas ubahikai ki kena bangang baju melien banyak simeta ha kini kikan politik menuru buat siang yang 4 Julai itu banlet singapi election campaign jom no ki parti aksinem ki blalet don ki khap ki bang net chapur ro nomor balai teng ukertong ru don babiang buat siang pada ke parti ru kamdan babiang balai ni pet ya kanurim ke bakian ni pet ya ka kuno kini ki kertong ki wan sepi ban keren rebon kerabon taki kular baki jing lamler batung tak terter Jangan tu pi kai pada ke pelang yang ka mengajoin sekali ke parti.
Kalau peluang nga bangan George kini ke parti, kadai bakam suk kami siang ke jonga. Banyak i bagi kena kelas ke jongi. Wala lagi pas ya ke degree ke bak kumno ru. Hendai ke hai ki banyak ke kam ke jam onda ke lepas. Kata kan ke jing sisa beberok ya tip. Nangai nak kena ke sedong ru. Kibun mah ke lepas. Ya ke degree ke beper. Hendai kan nungut na pi ke banyak ya kata ke kam sokar. Dan ya kata ke kam ke bebiang. Ni lapis kae kerja kari jongi kayo kakot kalanang hiar na kawai kasni si kawai pat kibaring spa kilanang ring spa susu kabak kibadok kilanang dok kajing yoy kaspa kalaleta katokan ni kilong yin kabak kiwai pat dia trai si trai kumju jane na kawai kasnem sa kawai pat ni lapis balai ka hiar kapule putih al kumbat ni di report belabi akni snem ilapoi ke kerdan ke hadu ke balai ni ke hadu atau kata ke jing leran ni kata ke jing leran ke super ke mensua latif ya kena ke jaka jong khamtan ke selong ba ke ke jaka ke breo ki phakmat man pule sa selong ngai papa dari private ki than kendong ni ba ke pule putih ka hiar balai yang par ka sokar kam phakmat menyerap ia kita yang kedong di skul sokar di sunek itu tentang dan kena tentang dan hikai bakata kerja anda tang kini kethan jopi kerja keleng jo kari kasih jantia nata dah dapat ba abang ipel jak ni ke ipel jak ka kijingyar ka kor ka purom akari jongi ipel nadong sadong telah hiar ka perkat ka perdan ngimman se menrai kot menmi khmat menlen lade baladangang ya tuipi nga kakam kabang abat benta apo college komunikai katulop jonga kalabiang mangan pesa ya lade ki khon ki ti jonga kalabiang dan kamcu ban perwa hundrai kamsim jonga kamsya mangan biang tai lade ngakwa bagi parado pasnam ki jonga ki padon hakano ke jaka jonga ne ka bri nyotrep bagi nya biang lang kumapiang manga nakwa ba kae ke bangang ayo mga ikor kiti jang piru kini panjok lang kata ke bakyong ka equal opportunity ya pro ka equal income nam ta jong pro na ta kada pat ba pa kam hon chu kam sim ka jonga mga chus kon tang alade mga chus ngap tang alade ha kini Islam kiblalet ngalap tho ki artikel ki babon ki kot kubor pareng bat ki kot kubor kasi manajing mot yang sorkar bakumno ngila bantai yakane kari jongi ban kecil kayo ka kot jongi man tho abaya de ki social issues ani kita kijing ka imlang salang ka pule putih ndrai marwai ngalong basu perta hari klau ndan masngap ya marwai Nang play ulayos ngau pada yang kejing dua jonga bang akwa ban sakri yang padba bakta kalong da kejing mi jong kane ka voice of the people party lane ka party pra ka bro ya tim menta bakane kejing mi jong kane ka party kala janga mangnya join hapo ka jalam jong presiden ramba jong iba arden mila basemoy nganget perkhotnya pi thu iba arden wala da pi pada kendu hendrai play tu lembak ki YouTube, lembak ki news, lembak ki kubur, berper. Banyak tu pi, apa kecing alam jung ni orang ba. Ngayo musim sikat daya, banyak join bak ni kakenhun, banyak snow bak ni kakenhun, banong tong ni trailang, tong ni mirki mutlang, tong ni pusat lang, banyak trai na kebeta upat jong kabri nyutrep. Dah kecing ni jangan ni kakenhun, kidon kiri start kiri syampang. Ibat tray mir bala baski nado bala seng ka arsenam kenti mata nilalek na kawai ka jakas kawai pat man percaya kinong rim jaga parti man percaya yang pat ba bang ladan kam man perkhat mai ladan kam bang ino ya kajing long ke barem bang ladan kam man perkhat kambon na benta kalawai ki khon ki jongi bat perkhat duna na benta lade sibet kata kanang rim ka ba pat ba ngi yang kum ka parti Bat aslim nilai nak kawai kasidong sa kawai pat keleng kari kasih jatya man mangilai lagi long meeting mustep pra baje kendai baje lani gilong menmit nengi long shit
Aduh namit kum neru upat ba utut sa kajing lang itongi. Kiwan hi kum ne klem kano kajing siu. Klem kano kabay kali, kabay sya, kabay ja, kabay sni, kabay kia, kumta terter. Nim jo pemilihan banlek kumta. Balai namar kani kadi kam sakri pat ba. Bangi kwa ban bahaya ka jingem jo kiwei. Ndai bakin jot. Kata kadi kanung rem ka bangi yem. Na takadaw abang ilej ki meeting ru bolsin hilap bagi long bekum ne. Kidon kirang ba ni syong syuki, ladam don syuki ru melelei nam tajungi. Bolsin ni dalam meeting kipat ba ki keli balai kita ka BPP kam sedang su ka jinglang. Namar balai kimi ka pandal ka bai tenat. Kimi ki setiu ki skot ki bai tenat ka pandal. Kimi ki suki sofa bakindan bagi syong ta kinu ngelam. Ni dan kam ya kita gi rompong. La bolsin ngala keren ya kini kalian. Ya kini pang. Na takada pat ba ni ya dakta kalenti ban persyayu pat ba mengidonkan banyak trailang baladadatkan banyak trailang ni hadiah kalenti jung pat ba takada kalong kebasuk haji pat ba menyiwan hikmat banyak trailang pagi ba kata saki kini kiasnem nganya tuipi naduri war caduri boy cari lom janja cari lom kasih barok man maminglet upat ba umi kumne padwa ki kersan ka parti na takadaw ngim ju that walada kamet ka that mulai ka musim kaya ki banginglet na kubay ka snow ko pa ngaya tu lapi menem step ni wan sport nartiam banantai upat ba ulaat lupa ban kersan ka voice of the people party ngayo pelong kejelang kabas sianem atau kejaka berpat ba ta snow tu ya kanung rem ke parti baik kira keluar berkersan banyak snok tilang mangi kumno ban manra ko jing kala akan ni riba e jongi na takada mencan senam agak election tamele nila penyang ki kertong khatra di ki konstitusi berpat ba la ini samut ya male bakini ke male kilalong bisa ke resort jong keri pak jabel rio na takada usia tuwe pi balai ki parti mata isu kenyum balai ki parti mutaki alam baklai padba banawang padba ba balai pinjit ya kini ki BPP marla job BPP marwai unle yu po parliament kata kadai ka baki wan ban percaya pi man alam baklai pi ngai tu ya pi samut ngidon po assembly samut ngidon po meklia assembly mas yang ki MLA juga BPP, baik sorka ke kenyu, berkimla bang jubah, ya kili bang ibu. Bila ni kata, ngangat ke PBI, lembaga live kelika, sejak assembly session, lembaga YouTube, bagi news, apa. Apa kini kesamut keren, kira ya kijing sisa, baik sorka, hapakat bolsin, berjubah. Berbolsin tu, kamla berjubah, bagi kili bang ibu. Balai, nomor idon kirim sampang, kibabakop, ya kini kesangut. Upat ba upakop na din ni kini sangut tapi mut ni gini marwai Dr. Ricky aja sengkon ni nabi marwai Dr. Ricky aja sengkon bang lagak kai pelong happy jongi ni gidon kat ru ka parti kadon kat ru kirif perkat kirif syafan kirif sta ke parti gidon kat ru manai po jau manai information kita ta kipapian